Sora I'm nom nang ni internet ko na download glo da Ableton Live the music studio software pe install glo le ta tan na re ya ngai folder la ai mi glo da na ne wa khang phang da na ya ne folder pe port da sa ya ne pe select jo right click ti pe ne ku box crowd a sa ja ne extract here the zip pe run na ne zip pe ye run shi yang shong nan antenna computer ko nga virus software ni pe shong pat tao ngai wa pat ta chi lu re sa okay ya zip run ngut sa folder ko andai re ngai ya ne pe select jo da sa ya da pe port nam tu left click la khong lang ti pa okay mu do them re ya ne setup nga ko ya na son select wala na right click ti pa ne ku box crowd wa sa nga ja ne install nga pe ti pa Sumra na kha la ra okay sumra na kha la sa nga ande khat wa ne ko niche nga phe tip na ya mu do ande the ya nge ande ni I accept nga phe kana zon wa glo ya na niche nga phe ba tip na niche nga phe tip na ya ne ko install nga phe tip na screen mi kan la ra ne print kha ga de phe la ra da hon na ha okay ne ku re sa nga jang ya ne ko na de mu do ne finish phe ye dip ka pham jong ye print su pam jo le minimize se no tan da ga minimize glo da ande sha ba ba sa ga ne phe select wa jo ga ana port de ka left click lo khong lang de port de ka okay ne ku re sa nga ya ande ba phe select wa jo ga copy la ga right click dip na box crowd a sa nga jang de copy phe wa la na ya ande tamasha ko ala ka ba giat na a b de ku abl hano giat de nang ko wa mu na ande open file location nga the open file location nga ko asa ga ya ne ko adu sa ne ko adu jang klang ba right click tip ka open file location phe pa sa ga ya ne ko adu sa ne ko adu sa ga jang anthony yo miet copy la wa phe right click tip na me paste nga like ka phe the ta na me left click tip tet na and ku khaw sa nya the replace the file nga phe pa le ta na da nya nang ko adu sa Ableton ne ko ab ngu get the sa nya ne ko mu do them ne khaw sa okay the open ko open nga phe edit na na ni phe minimize clouders na screen mi la ra ya ne ko and authorize later nga phe ta da na the option nga ko ba sa ga the ko sa na me and the preference nga phe anthony left click la mi tip ka ko right or nga da na ku khang ka thok wa yang the license nga ko wa ka thok ko anya na ku ra sa ya ne ko shi ko get automatic update nga phe on do de phe off ko ga ya ne the yang authorize offline nga phe anthony left click jo da ka jo da na me de mu do save nga ko anthony tip ka save ngu tip da sa anyang the notepad la kai mi khrap wa sa okay ne phe minimize ka lo da na anyang re sa anthony ne phe my part ko sa
ya de ko pai sa ga nga yang ne the yang an the ni ki jan phe mu na ra okay ne ki jan phe select ko na right click dip na the run as the run that na ne ko mno mnang ni mu na re yes nga phe dip sa okay ne the yang an the ni miet se tat the notepad ko na the phe an the ni ko wa la na the phe ka ba da na ya ne ko yu your hardware khong na the phe an the ni select wa jo na copy wa la na na ko bang da na paste di da na dan the generate nga phe dip da na yu da ga okay ne ko an the ni save nga phe dip na and the license have been successfully generated. That's the ongoing direct okay, dim na. Yeah, then you my browser. Then you my browser. So I install Glow on down my cycle ring. I teach you about Sapana video top by Chrome.